Udruženje Naša Drina, predsjednik udruženja Igor Brajnović. Drugarice i drugovi, braćo i sestre, pomaže Bog. Naša Drina i ovoga puta postojano stoji uz Ivicu Dačića i srpske socijaliste, jer jedino uz njih možemo da ostvarimo naše najbitnije ciljeve, a to su ujedinjenje sa Republikom Srpskom, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, i poboljšanje odnosa sa bratskom Rusijom. Uz vaš socijalni program i uz vaš patriotizam koji traje od kako postojite, siguran sam da ćemo sve vaše i naše ciljeve zajednički ostvariti. I za nas 17. decembra neće biti zime. Zato nemojte da se bojite, jer nas se svi plaše, nego još jače i još hrabrije do pobede. Živela Srbija!